da ne da roda svojega, te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje. Ukratko, prva deklaracija vjere je deklaracija vjere neutilitarna. Niko ti ne obećava nagradu na ovom svijetu i niko ti ne obećava da ćeš obdržavanjem te zapovijesti izbjeći kaznu na ovom svijetu. Znači, na Šema Israel. Znači ovdje je rečeno čuj Izraelu, Gospod je naš Bog, Gospod je jedan. I zašto čovjek treba da ljubi Boga? Što je to tačno, ispravno. Zato što je samo Bog dostojan apsolutne ljubavi. Zato što smo samo od Boga dobili i nismo nikad ni bili u stanju da damo za uzvrat. Ovdje znači nema nikakvog tante za tante. Ako budeš slušao, dobit ćeš na lotu, ako ne budeš slušao, ukrast će ti kola. Druga deklaracija vjere je deklaracija vjere utilitarna. U njoj je sve isto koji u ovoj prvoj, osim što se u sredini dodaje, ako budete slušali, dobit ćete kišu. I to ranu kišu u svoje vrijeme, kasnu kišu u svoje vrijeme. A ako ne budete slušali, ohoho. E sad, znači, u judaizmu postoji, govoreći o ovim stvarima, govori se o službi Bogu lišma, to znači u ime službe same, ili službi šelo lišma, ne u ime nje same. Teško prevodi u koncept na srpski. Ali rabini kažu, dobro je uvijek da čovjek služi Bogu službu ne radi službe same. Jer samo iz službe koja nije službe same radi, čovjek može da dođe do službe koja jeste službe same radi. Komplikovan način. Znači, ono što rabini hoće da kažu je da sama Tora nikad nije isključila tu narodnu vjeru utilitarnu. Daj kiše ili odagnaj bolesti pa da vjerujemo. Nego je rečeno, ovo je nivo vjere idealni. Kad radiš, to samo zato što znaš da je to tačno, da je to... Ali većina ljudi, većinu vremena ne može da stoji, da opstane na tom nivou. Zbog toga postoji rezervna mogućnost, a to je vjerujem da bi dobio što mi treba i da bi spriječio kaznu. E sad, obratite pažnju na... I često ih napominji sinovima svojim i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ. I veži ih sebi na ruku za znak i neka ti budu kao počeonik među očima. O čemu se radi? I mislim da odavno niste prisustvovali demonstraciji postavljanja tefilina, jel? Vi jeste, ali ne znam jesu li svi. Znači, otprilike, i pustit ću ih kasnije u krug, ovdje imate 2 tefilina. Jedan je za ruku, drugi je za glavu. Pošto Jevreji božanske zapovijesti ispunjavaju doslovno, ovdje piše i veži ih sebi na ruku za znak, znači treba da se vežu na ruku za znak. Kako se vežu na ruku za znak? Ova kutijica ovdje sadrži 4 pasusa biblijska gdje se spominje ova rečenica. Stavi ove riječi sebi na ruku za znak. Postoje 4 takva pasusa, sva 4 ta pasusa su ovdje. E sad, izvorni jevrejski znak naravno nije šestokraka, nego je menora. I najveća zamisliva većina Jevreja ovo zapravo stavlja u fazonu menore. Kako? Napravite ovdje, kaže se blagoslov prije što stavlja tefilin, ali ako se tefilin stavlja po danu, pošto ja sad to radim po noći, ne govori se blagoslov, i ovdje napravite šin. Jel? Kao što hebrejsko slovo šin ima 3 roga. I onda ovdje napravite 8 obrtaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koji su s unutrašnje strane prema srcu 7 kao menora. Onda se obustavi stavljanje tefilina, ručnog.
Sad, obustavi se stavljanje ručnog tefilina. Mogu samo da dodam. Levak stavlja na desnu ruku, a dešnja. Da. Sad, onda se stavlja tefilin za glavu. Tefilin za glavu se stavlja tako da kutijica prestaje tačno tamo gdje prestaje kod mlađih muškaraca kosa na čelu. Okay? Znači, ne trebaju oni koji su u međuvremenu izgubili kosu da stavljaju tefilin ovdje, nego se sjete gdje im je nekad bila kosa i tu se stavlja tefilin. Ok. Ista ova 4 teksta, samo što ovdje nisu u jednom kontinuiranom svitku, nego je svaki svitak stavljen ponaosob. I zato ova kućica ima de facto 4 kućice i vidjet ćete sad kad pustimo u opticaj. Nakon što se tefilin vrati na glavu, čovjek se vraća i stavlja tefilin oko prsta. Kako? I ovo je fascinantno i većina ljudi ne obraća na to pažnju. Jevrejin se zapravo svako jutro vjenčava s Bogom. Ima biblijski stih. Sa istim. Jok s raznim. Kaže, ima dakle biblijski stih koji kaže Varestihli leolam becedekom špatu hesor hamim. Zaručio sam te sebi, govori Bog, narodu Izraela. Zaručio, i sad, Jevrejin govori taj biblijski stih u ime Božije, ali ga govori samom sebi. Varestihli leolam becedek uv mišpat uv hesed uv rahamim. Zaručio sam te sebi po pravdi, sudu, milosrđu i milosti. Pa onda kaže, ne mogu se sjećati šta je drugi stih, i u 3. stihu kaže, zaručio sam te sebi, u istini ispoznaćeš Gospoda. I u principu svaki čovjek to radi svako jutro. Ok? Pokušavam da se prisjetim. Ne mogu da se sjetim do 3. Međutim, šta se dešava? Znači, kako smo napravili? Sad jedan ide preko srednjeg prsta, iznad, ispod. Vraćamo ga natrag, odozgo još jedan i još jedan. Šta smo dobili? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menora. Ovdje imamo trostruko šin, ovdje imamo četvrostruko šin, 3, 4, 7. I ovdje smo svakako imali 7. Sad, skidam tefilin kako biste svi imali priliku da ga vidite. U principu, ovo su stvari koje su izgradile jevrejski identitet i jevrejsku svijest o vjenčanju svakog pojedinca. Znači, to nije samo pitanje naroda, nego se svaki pojedinac svako jutro vjenčava s Bogom. Sad, vrati nam sekundu na na 10 zapovijesti. Znači, to je bilo drugi slajd sve ukupno. Još. Znači, bez obzira na to, da li da idemo na izvorni biblijski... Eto ga, tu je kutića, ali vidite? U toku jutarnje molitve, a običaj je bio u talmudska vremena da ga mudraci drže cijeli dan. Od izlaska do zalaska sunca. Sad, obratite znači pažnju, dobro, ovdje nam malo fali, ali tekst počinje riječima: ja sam Gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje Egipatske. Sad, kad posmatrate liturgiku jevrejsku s polja, onda ljudi kažu to je molitva Šema Israel. Kako molitva Šema Israel? Molitva je valjda kad se ti obratiš Bogu i tražiš od Boga da on tebi nešto da. Ovo nije nikakva molitva. Ovdje čovjek ništa ne moli od Boga. Ovo je deklaracija, deklaracija moralnih, etičkih principa kojih čovjek treba da se pridržava, moralno-etičko-ritualnih principa kojih čovjek treba da se pridržava i dvostruka deklaracija vjere. Visoka vjera i vjera širokih narodnih masa. U sva 3 slučaja, i to je fascinantno, nije molitva ono što, znači u jevrejskoj liturgici, da to tako uslovno zovemo, nije molitva kad čovjek stane pred Boga i kaže dragi Bože daj nam A, B, C, D. Nego je molitva kad čovjek sebi govori ono što je njemu rekao molitva. Znači, jevrejska praksa molitvena je obuhvatala to da čovjek govori sebi u ime
Boga. E sad, rabini su naknadno dodali ovim trima biblijskim tekstovima 2 uvodna i 2 zaključna blagoslova. Sad treba ponovo skočiti 3-4 slajda. Odlično. Vrati se na trag. 2. Još jedan. Znači, danas mi više nemamo samo 3 biblijska teksta. Šema, Veajajim Šamoa i Vajomer Šajka Čarese, nego imamo 2 blagoslova koja im prethode i 2 blagoslova koja dolaze iza njih. To je sendvič koji su napravili rabini. Taj sendvič je ono što je bilo evokacija božanskog govora pretvorio u dijalog sa božanskim. Što znači u dijalog sa božanskim? U prva 2 blagoslova mi govorimo Bogu. Blagosloven si ti, Gospode Bože naš, kralju svijeta, po čijoj riječi večer biva, koji mudrošću otvara kapije nebeske, koji premudrošću mijenja doba, smjenjuje vremena i raspoređuje svodom po volji svojoj zvijezde na straže njihove, koji tvori dan i noć, koji sklanja svjetlo pred licem mraka i mrak pred licem svjetla. Čini te prolazi dan i donosi noć, te čini razliku između dana i noći. Gospod nad vojskama, njegovo ime, svetac Izraelov, blagosloven si ti, Gospode, koji činiš te biva veče. Znači, prvi blagoslov je de facto univerzalni blagoslov koji govori o Bogu kao o gospodaru vremena, onome koji odlučuje o suncu, mjesecu i tako dalje. I de facto ovo svetac Izrael se pojavljuje samo kod Rambama, jer ovo nije nužno etnocentrični blagoslov, ovo je kosmocentrični blagoslov, da to tako nazovem. Sad nam jedan sljedeći. Ovaj drugi je već izraelocentrični. I u njemu se kaže: ljubavlju vječnom narod tvoj Izraela ljubio si, Toriji, zapovjedima, odredbama i propisima poučio si ih. Stoga, Gospode Bože naš, kad liježemo i kad ustajemo, pričat ćemo o zapovjedima tvojim i radovati se i veseliti se riječima Tore tvoje i zapovjedima tvojim zauvijek. Jer one su život naš i duljina dana naših, njima ćemo se baviti danju i noću. Ljubavi svoje ne uskrati nam, jer ona je kruna glave naše. Blagosloven si ti, Gospode, koji ljubiš narod svoj Izraela zauvijek. Znači, kosmos i božanska ljubav prema Izraelu / izabranje su tema 2 uvodnih blagoslova iza kojih Jevrejin de facto prelazi na drugu stranu pozornice i sad govori u ime Boga. Jer ako sam s ove strane rekao blagosloven si ti, znači ja govorim s nekim drugim, blagosloven si ti, Gospode Bože naš, kralj svijeta, koji si. A onda Bog kaže: čuj Izraelu, Gospod naš Bog, Gospode ljub, Gospode Bog, ove riječi koje ti ja danas zapovjedam. Pa onda idu 3 takva teksta i onda se ponovo vraća na ovu stranu i govori s Bogom. Tako da je postignut jedan efekat da je ono što je bila samo evokacija božanskog govora, sad postaje dijalog. Malo autističan dijalog, ali sve su liturgije zasnovane na autističnom dijalogu s Bogom. Sad, sljedeća 3 slajda su ovi srednji biblijski tekstovi koje znamo i sad ovdje ide nešto super turbo cool, još jedan. Jeste. Obratite pažnju ovdje. Ne znam da li sam ovo ikad spomenuo. Obratite pažnju, ovo je fascinantno. Znači, završili smo sad 3 biblijska teksta i sad idu 2 zaključna blagoslova. Prvi zaključni blagoslov glasi ovako: istina je vjerna sve ovo i na nama se ispunilo, jer on je Gospod Bog naš, a mi smo Izrael, narod njegov. Jel vam nešto ovdje žulja uvo? Mnoge nacije u deklaracijama pjevaju o sebi, o kralju, o bilo čemu. Jel, Deutschland, lieber alles, da se sjetimo samo najmilije. Ali niko živ ne kaže mi smo Njemci. Kaže Njemačka iznad svega, a zna se valjda ko su Njemci. Niko drugi i ne pokušava da bude Njemac. Ne, njih tjeraju da budu Njemci, a svinje, pigs, Portugal, Italija, Grčka i Španija neće. Sad, neće da budu Njemci. Tata neće da bude Švabo, kako je išla ona pjesma. Sad, to bi zapravo trebala da bude himna ove partije u Grčkoj. Tata neće da budem Švabo. Jer on je Gospod Bog naš, a mi smo Izrael, narod njegov. Zašto mi smo Izrael, narod njegov? Zar ne bilo logično da se kaže i blagoslovi Izraela, mi znamo ko je Izrael, mir s Izraelom, svi znamo ko je Izrael.
Ne znamo ko je Izrael, jer postoje dvije grupe koje se tuku ko je Izrael. Hrišćani tvrde da su oni novi Izrael. Nama to danas zvuči apsolutno irelevantno, jer su u međuvremenu se formirala dva potpuno različita i isključiva mentaliteta. Oni znaju da mi mislimo da smo samo mi Izrael, a mi i ne znamo da oni još uvijek misle da su oni Izrael. Ali u tom momentu, dok su hrišćani još uvijek bili unutar jevrejska sekta, postavlja se ključno pitanje. Gdje je prirodni nastavak Biblije? Da li u Novom Zavjetu i interpretaciji Zavjeta koju nudi Novi Zavjet, ili je u Mišni, Tosefti, Sifri i Sifre u rabinskim knjigama i njihovoj interpretaciji Svetog pisma. Zbog toga, u vrijeme kad nema EPP-a, u vrijeme kad nema predizborne kampanje, rabini kažu narodu, sami sebi recite mi smo Izrael. I kad ponoviš to 1000 puta, značiš, ako ništa ti ćeš znat ko je Izrael. Ok. Sad, ovdje vidimo jednu veliku stvar. Za ovu tačno znamo kad je uvedena. Ovaj blagoslov je uveden kad se narod podsticao, kad su se široke narodne mase podsticale na ustanak Bar Kokhbin. Ovo je zapravo bio poziv na ustanak. Ovo je svaki svoga ubijte subašu. To je svaki svoga ubijte subašu. Znači, šta je bilo i kako je bilo? Rimljani su srušili hram 69. godine. Nakon toga, dobar dio rabina uspijeva da pronađe modus vivendi sa rimskim okupatorima, jer su rimski okupatori omogućili Ribi Johananu ben Zakaju da prenese ješivu iz Jerusalima u Javne i rabine je zanimalo da se ne izgubi jevrejstvo kao učenje. Ovi odnosi, uzajamni odnosi i modus vivendi dovode do toga da čak i Rimljani kažu ma hajmo ih pustiti da obnove hram, šta je, sad su oni pomirili s nama, sve u redu, nek obnove hram. Pojave se Samarićani i kažu ste vi blesavi. Pustit ćete ih da obnove hram, čim obnove hram, on će opet dići ustanak, oni su takvi. Takav im je i Bog. Kažu Rimljani, pa znam, ali jako je bitno da Jerusalim bude i nadalje arena, trgovačko mol, ovaj mol, onaj, svega toga nema bez hrama. Ni samom Rimu Jerusalim ne treba ako ne donosi pare. Koji će đavo Jerusalim razvalna. Kažu im Samarićani, pa niko vam nije rekao da ne podržete hram, samo nemojte hram jevrejskom Bogu. I Rimljani se odluče da u Jerusalimu na brdu hrama naprave neznabožački hram. U tom momentu široke narodne mase hoće rat sa Rimom. Svi hoće rat sa Rimom. Sad imate u Hagadi, nažalost većina ljudi Hagadu čita ritualno, pa nikad niko nije ni pomislio da slučajno posveti, svi žure da jedu kod da nisu 3 dana, jeli, kod da je Ramazana, ne Pesah. I svi kao ajde završi, pa čitamo 45 minuta, u čemu je problem? Jok, brzo. Kad se tako brzo čita, ništa se ne shvati. Ima u Hagadi jedan lijep pasus, krajnje ezoteričan, koji glasi ovako. Ribi Elazar ben Azarjaha ja Omer. Rabi Elazar, sin Azarin, je govorio. Hare ani keven šiv'im šana, evo, ja sam, ko da mi je 70 godina. Velo zahiti šete Amer jeciat Micraim balelot, i nisam uspio da se izlazak iz Egipta spominje i noću, ad šederaša ben Zoma. Dok ben Zoma, to je jedan drugi rabin, nije napravio svoju deraša. Sad ćemo objasniti cijeli tekst. Tekst je jako ezoteričan. Šeneemar, zehoret jom ceteha meret Micraim, kol jemeha jeha. Kao što je rečeno, sjeti se izlaska iz Egipta u sve dane života svojega. Dane života svojega, ovo su dani, po danu, svjetlo. U sve dane života svojega, da uključi i noći. A mudraci kažu, sjeti se dana izlaska svoga iz Egipta u sve dane života svojega. Dane života svojega ovaj svijet, sve dane života svojega
da uključi i dolazak Mesije. E sad, šta se dešava? Znači, Jevreji imaju svoj parlament. Parlament se zove Sanhedrin. U tom Sanhedrinu, neposredno prije rimske odluke o obnavljanju neznabožačkog hrama, na brdu jevrejskog obnavljanju, znači o pravljenju neznabožačkog hrama na mjestu jevrejskog hrama, većina kako bih to nazvao, golubove u Sanhedrinu predvodi Rabi Akiva. I to je većinska partija, recimo da je 2/3 su bili u golubovima. A jastrebove je predvodio Ribi Šimon bar Johaj i taj rabin Elazar ben Azarja. Kad prevedemo sa zakukuljenog, zamumuljenog, ezoteričnog jezika koji je u ono vrijeme svima bio jasan na moderni srpski, riječ je